Namaskar bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngeskua ban kerpa ipi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki bathamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke bathamai hakini ki stories ngi shed upload mala kapor ngi pentep kum kane bangila upload video ke bathamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke bathamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload thamai ti sesisen pan ngi pinang sumpai pi boro syakanika channel kejungi bat hakanika video ngin pe yakanika post ke orang shulat thamai po Shillong Meghalaya yakanika post ala pelat jaka Faith Foundation Shillong mentau benai arajar apuar kaketeng jangan post ke accountant com office assistant kelas date lanika tarik bakado apila ban submit yiki applications kadi hau khatsan tarik benai Julai arajar apuar ia kini ke post accountant com office assistant ke belai kawai ke jaka jong ke posting ke deha Shillong ia kini ke post ki kelampat a ya ka fix salary lani ke tolop mut pidang la ban ya negotiate lani pilaban ya keren ke educational qualification kalong komne pelade ban pendap ya ka bachelors lani ke masters degree haka commerce pide ru bandan ke experience haki NGO operations kom haki vouchers payments bat ki bills badru ban maintain ya ka accounts pide bandan ka jing soto ba ka jing nang haka Microsoft Office baru pide bandang bantrai haka tali pide ru bandan ka jing nang ba ka jing soto habaro ki tax formalities FCRA baru pide bandang ban kran ba bantho haka ketien pareng pide ru bandan ka jing mot ban nang bat ban trai bat ka team ba pide ru bandang ban pe ya ka office bat ban trai ya ki kam admin ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply kini ke post pihak ban pha ya ka resume ke jongpi syakani ka email ID faithfoundationshillong@gmail.com pide ru ban tho ya ka kerteng jong kani ke post haka subject line jong ka email